kanjigo kusingura mwere kape singire yacarambe na gori birahariye mu muzakamaririzo okuba timu ya kabiro kutwarente bwo ya hamwe n'ikikopo bwa nyuma y'icyoncho cente kutebwa ho mwaka guhwire mu myaka 16 y'empakezi zimazire nzinda empakezi nizitebekana subwo mutaka wa kanjiga bamwesije Innocent Mwere kandi Alex Karitundo birari y'umugenyi mukuru araganisize gukora abishaye ibyo mipira bena hamwe no kombeka timu ya district ya Mitoma. Omunsi yona ebintu ebikubasa kwiyahwibura ry'emirumo ni sports na music. Omunsi yona tukaba bagigwa twena kuturugaha akidiko ntuzo mu kibanda omuzano omwe wa premier na shashura president na cabinet omuzano Mitoma tutukuza kumantuza za koboko ntuza kitukumu ntuza kabare tani yitu yo costing ekika ngutwine bishayi umwami Karitunde echo no kibazi nyowe nkwini yakahimbi twagire volinga tukarevolinga ho cyangwa tukakora ibindi bishaya hije umubiri tukumantu hosting ebizano yanga abasingire bahirwe midara hamwe n'ente bahirwe mutaka Didas Asimwe hamwe n'ekikopa hagati yo kujaguza omugandi timu ya Nyabwina ni yasingire mpaka zo mpira gw'ebigereza Abdulatif Cup eze kutebeka nzubwa buri mwaka mu mashero kashema Nyakaza chaino mupira nagufuntula kipa nagamba nze mumpowenze Nyabwine singire ya Nyakaje na gora mukagari 5 mu kusimana na za penalty omuzaka marize zibira chayi masheruka Edison wamanyobira ari umugenyi mukora kuriro kwasaba hanguze biconco aza mutareba na kubinguruho mu rwende chikopo ninga mu rwende mbuzi nikino munji munonga kushanga ngo height tandikire no bwebisoroko birukubamu konka at least twaika finals abwa TV West and Arusha sibya mukama